Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamil a'yad diyafatan li'ibadihi salihin wa an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'atillahil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mapamula labut namatan nasoiri waniye letuk makukue ikan selaku umat seleng dek gaga dari pau sangadinah kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai bukti penghambaata loripong Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mapakone suara takbir nan nia papoji-poji loripong Allah Subhanahu wa taala. Ripak koling-koling makada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Samanna napakedoh manang linoh lolol lise, riuh gemuruh manusuk sukma, alun beralun manusuk rasa, naina paripak koling-koling paimang makkada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ripade cengi yang kalingana naina parirasa kang ngirilalang atih kami nam marilalange majepri hayati makkada temba kaharopala lebihna niatan rena papoji-poji loripong Allah Subhanahu wa taala sehingga rilalanna yesoe engkaki hadai madepungang dek gagal laing akad tata sangadinna untuk hadir pasilan narangi sempajang Allah parang akarobang sebagai bukti pakasiwiang landro aleta loripong Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya esoe majuta sembu umat selang Orwane makun rai anak-anak tomatoa
pada lo mana ngiri tanah lapange yari gari masigi pada maelo pasilan narangi sempajang Allah parang akarobanna rigau engkana pamaege apoji-pojinna na niya takabberikna loripong Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbaris membuat saf demi saf, mereka menyatu satu sama lain tanpa dibatasi oleh jabatan, tahta, harta dan status kehidupan. Pada engkana to kasia-sia tetong risedena to sugi rakyat biasa tetong risedena to pamarentai nade gaga asil nganna risesena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tudak pada tudang, rokok pada rokok, sujud pada sujud, rigau engkana sedimi komando poleritau mapas sempajangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya esoe majuta sebu umat selang, roane makun rai, yang kaya totok nama kulle mende papolei pakasi yang hajinna. Walillahi ala nasi hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan di antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya esoe pada engkani koritu takappo rimina rimundri purana waqafu ari padang Arafah rigau engkana malai-laingang apolenganna bahasana suku bangsana enrenge topa paimatapana tenri pasalainga to bolong to pute to malolo to matoa roane makundrai to sogie to kasia-sie punggawai masyarakat enrengeh pamarentai. Yang membedakan hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Iya kami nama lebih risesena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ia naritu tahu kami nama gai tahu na risesena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Pada engkan itu masih dipakaian sirupa mapute sebagai tanda mapacing. Pada nasalaiwi keluargana wijah-wijanna waraparanna nania wanua ancajinganna rigau engkana pada masjid di ati lila mapu ada ati mapatongeng landro ale mapu gau sed di ateka sed di tujuan de gaga nak katai sangadinna padupai pangobina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Upa paha nania ala banga paha na punai tahu engkai paslian narangi pakasiwing hajinna rigau engkana pong Allah subhanahu wa ta'ala si mata-mata nak katai al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Na iya haji ritarimae de gaga pamalakna sangadinna suruga nasabak pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya esoe pada engka kipakabarui paringa reta tentang sejarahna pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nasabari ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala risurona gerei anakna yasangnya Ismail. Begitu besar pengorbanan dan betapa berat cobaan dan ujian yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Gangkanna engkana karoba Nabi Ibrahim sesebu bembe telur ratu saping
siratu unta. Na sabario nami bawa pengallahu subhanahu wa ta'ala nakatai. Aga nakada Nabi Ibrahim. Ia rupurai wakarobang. Temaka ringan nari seseku. Demi Allah, benenge engkau kupunai anak, namoni anakku wakarobato tori dalan no periyo pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nasaba iya Nabi Ibrahim, mapulo-pulo tahun ni purana boting, na de pagaga wija-wijanna, gangkan na tulimin lo doang ngiri pengallahu subhanahu wa ta'ala magkada. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Puang tapak kidalera nga kasih wija masaleh. Gangkan nari tarimana pilodongan nari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nariwaran ni polari pengallahu subhanahu wa ta'ala wija masaleh. Anak yang saleh, anak yang taat, anak yang elok rupawan, taat dan patuh, anak yang sabar, anak yang senantiasa mendengarkan petua dan nasihat kedua orang tuanya. Cayyana matanna, buana atinna, makesit tapana, manyamakinin nawana, naniya matanre papojinna, loriduai pajajianna. Jari tangis kelahiran Nabiullah Ismail disambut penuh sukacita oleh kedua orang tuanya, Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar. Keduanya begitu sayang kepada anaknya, sehingga kemudian anaknya disuapi dengan penuh kasih sayang. Mereka membersihkan kotoran anaknya dengan penuh kesabaran. Mereka selimuti anaknya agar ia tidak kedinginan. Mereka pun ikut merintih sedih ketika anaknya merintih kesakitan. Namun ketika anaknya tersenyum, maka seluruh bumi dan seisinya seakan ikut tertawa. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rewattu narapi ni umurna Ismail 7 tahun na. Engkatomak kada 12 tahun na. Riparing kalingan ni Nabi Ibrahim rilalatin rona makada. Ibrahim, padupan itinjakmu. Rewattu nang kalingai sadai, si mata tulina pikiri kimopi. Makada, iaro sabara parentai pole gari pengallahu subhanahu wa ta'ala atau pole ga risetange. Wani maduanna, nang kalinga siaro sadai makada. Ibrahim, padupan itinjakmu. Gangkanna wani matalunna nang kalinga si sadai makada. Ibrahim, majepu pengallahu subhanahu wa ta'ala na parentako gere anakmu ya senge Ismail. Hingga kemudian Nabi Ibrahim tersadar dan mengingat janji dan hajatnya yang beliau pernah ucapkan. Benenge engkau kupunai anak, namoni anakku wakarobato torilalan na periyo pengallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Na iya riwattu mailok na Nabi Ibrahim padupai tinjakna. Na oli ni anak na yasenge Ismail. Na inapa na puade makada. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Anakku Ismail, majepu wita ko rilalatin rokuna, majepu ugere ko anakku, peko gitangakmu. Akan tetapi Ismail, anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, de nama lampe nawa-nawa, materumi, mapibali nasaba ati macakka, ati macinnong makada. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ambokku tapat dupan di anu na parentangaki pengallahu subhanahu wa ta'ala metipi talolonga ka saisa to sabara. Namun sebelum Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, datanglah iblis menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Siti Hajar dan menggoda Nabiullah Ismail alaihi salam. Ibrahim, magemu melok gere anakmu Ismail, de gamu itai temaka kesinna tapana na niya ampena. Nabali ni Nabi Ibrahim makada iblis,
temakar upujin na anakku na yakia na sabab parentana puakku ule biramoi padiole papojikku ripuakku na yakia papojikku lori anakku Ismail. Iblis tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim. Lalu iblis menggoda Siti Hajar. Hajar, mage mondro madongo-dongo kotu. Engkai Nabi Ibrahim lakaimu melok gere anakmu Ismail. Na bali ni Siti Hajar makada iblis namoni ia relato na gere lakaiku Ismail nariko parentana pengallahu subhanahu wa ta'ala oncong pasiha nariko anakku mua. Iblis pun tidak berhasil menggoda Siti Hajar. Lalu terakhir iblis menggoda Nabiullah Ismail alaihi salam. Apa kata iblis? Iblis, Ismail, gahanamu maselang, mele hatu ambokmu gereko. Napi bali ni Ismail makada, iblis, sami'na wa ata'na li amri rabbina. Wahai iblis, kami mendengar dan kami taat atas segala perintah Tuhan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Na iya riwat tumailok na Nabi Ibrahim geri anak na Ismail. Aga gilin ni Ismail mita rupan na ambok na paletukan ipapasang pesan terakhir Nabi Ismail kepada ayah dan ibunya yang membuat air mata kita menetes. Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, ambok, tasio lale 25ku, tatare masih na aja ukedok-kedok kasinari waktu tagereku. Wahai ayah, ku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah di saat menyembelihku. Ambo tapangolo lalo rupaku ritanae sarkuamangi de namasnya wata mita ka ambo. Wahai ayah, hadapkan mukaku ke tanah supaya aku tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat mukaku nanti, ayah akan merasa kasihan dan tidak rela menyembelihku. Ambokku, tajagai pakaiatta, sarkuamangi de napaci kidaraku, gangkanna nakurangi apalaku, nania sarkuamangi nade namasse buah-buana indokku, nariko na itai daraku. Wahai ayahku, jagalah pakaianmu agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan kepada ibuku. Ambokku, narikoli sukimatu lori indokku, tapaletukang salaku kasih nari alena, selepapa salama, nania tasure sabbarakiwi, endrenge tarima made, cengi parentana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Barkuamangi nalolongangi suruga pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Naokopi mati risurugana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Napasiruntuk ka pengallahu ta'ala si bawa indokku. Sampaikan salamku kepada ibuku wahai ayah, supaya ia tetap sabar. Saya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan cerita kepada ibuku wahai ayah bagaimana engkau menyembelih leherku nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan dan keridhaanku. Atas kehendak Allah, pisau tidak dapat melukai leher Ismail. Lalu kemudian Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim dan keluarganya pujian yang baik di kalangan hamba-hambamu yang akan datang. Salamun ala Ibrahim, keselamatan untuk Nabiullah Ibrahim dan keluarganya.
menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat Islam ini. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan Siti Hajar dan ketaatan Nabiullah Ismail. Kagumlah malaikat Jibril seraya terlontar darinya ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nari mundri pura nari pasilan narang sumpajang Allah perang akar bange. Engka ki siadam padampangang. Engka ki ziarah menziarahi lori sininna pada rawane seleta. Terutama idi lapung anak-anak api de celalo ki lori duai pajajiata. Moli idit lapung anak-anak matanda ini pangkata makasin ni atu-atu olinota sekalipun ia rato matoata matoani si bawa matuna toni kasirita nasaba buku ni nan niak mapute toni gemakna tet kiwaji mepide celori alena ritu wa wasainal insana biwalidai hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amai. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya, di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun lamanya. Majepu yana watue, seisan na tahu de naulet tahangi sebuah buana rilalang atinna, de naulet tahangi wae matanna. Nasabat ni ngaramana ngi siji selenna ia mabela pole ripak kita matanna. Selesuran narilala somparang anak-anak narilala palawangan tomatoanna ia de nasibawa mallepar rilalanda yesoe. Nasabat lesu ni ripak masena pong Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumpuk mana ni paimari paringa rata samanna engka mana ngi telang rioloh matatta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tahun lalu saat kita pulang dari masjid melaksanakan Idul Adha, kita disambut oleh ayah dan ibu kita. Ibu dan ayah kita memeluk kita dengan erat, mencium dahi dan alis kita sebagai tanda kasih sayang keduanya kepada kita. Namun tahun ini sepulang kita salat Idul Adha, pelukan, ciuman, belayan dan kasih sayang dari ayah dan ibu kita sudah tiada lagi. Sebab keduanya telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kenangan kita hanya gambar keduanya. Yang menjadi kenangan kita hanya foto keduanya. Foto ayah dan ibu kita yang terpampang di dalam rumah kita. Lalu kemudian kita katakan pada foto dan gambar itu, ayah, ibu, maafkan anakmu. Anakmu ini masih ingin dipeluk, masih ingin membutuhkan belayan dan kasih sayang dari ayah dan ibu. Narimakon na naro, upa paha, napunay idi iya esoe, pasilan narangi sempajang Allah parang akarobang, nasibawa keluarga yang lengkap, engka ambota, engka indota, engka lakaita, engka to beneta, engka to anak-anak ta. Nasabade na cedit selesurata iya esoe, melok mewa mana ngisi raga-raga nan niya susumpuran nu keluarga na. Gangkan na tu dami bawa tak ke jannah kasih na witti wali wai matanna nengaram mana ngi tori pajajian na. Mereka mengingat ayahnya, mereka mengingat istri ibunya, mereka mengingat suaminya, mereka mengingat istrinya, mereka mengingat anak-anaknya yang telah mendahuluinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Narimun dari purana mapidece kilore tomatoata, apidece to kilori padatta rupa tawe. Tapaka singi wi hubungata lori balibolata, terutama lori pamarentata. Nasaba iya rupa pamarentata, mancaji wi pemimpin rilalanna sedie kampung. Nariko engka masalata, yarga perkarata, alena selesaikannya.
rimakwan naro narko engka parentana selama de na bertentangan ajaran agamata taturusi ritu nasabak parimundrinna disumutoi lori ikemanang. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Sininna tumatappa turusi pong Allah Ta'ala turusi toy surona na niya sininna pamarentamu. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup dalam khutbah Idul Adha ini, rimun ripurana ripaslenarang ala parang akarobang, engka ki masedi, engka ki situlut-tulung, engka ki sipakainga ripadatta rupatawe. Maka di papasan na turiolota, rebba sipatokong, mali siparappe, siri mandre tesuri no, malilu sipakainga mainga pinapaja. Wale pacapurang ada rikato bay makada, senga karilabue, ubali senga kirigol lae, to si pangalebu rikalukue, to si runtu re onde-ondewe, senga kasi mata jarung, ubali senga ke si pupura lino, narikumasaraki baja sanga die, napolei ki udani, conga kiribitarai, to si dupa mata riketenge, engka tu bunga-bunga si takke utanangaki, narikumakalla idaunna, tabolora manika kasih nasabak wae mata, sarekwam mangi, engka mancaji pasengarang, pallawa udani lori idik manang. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawa innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل عبد إلى طاعة الله المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شفيع الله اللهم آمن الروعة وأصلح الراعة والرعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا خصوصا بنرامبيرو وسائر البلدان المسلمين رخية محنية من كل فتنة ومرض وبلية اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارزقنا عن زيارة الحرمين اللهم ارزقنا عن زيارة الحرمين اللهم ارزقنا عن زيارة الحرمين في مكة المكرمة ومدينة المنورة رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله